Loite ho paka Yesu Krista mi na bonun sibaile salam kain bo kinovin pathin lung se na changin tunia na mawa kongding ki thejin e hoing pau paka Yesu Krista min theng ka thang vain loite ho Bible ga keu phat a hitan rapture chungchang thua ain la ama salama tribulation chungchang thu isejovin hia chun ingai dan ho isejovin ingai dan tam ta chu ikikop so kedovin hije chun tunia rapture umeti nanglekin ita asanji a tribulation chungchang thu isei ahin theory za chom ain la rapture tapoi ti jong ki kitan he chun rapture iga seya hi le pathin program hung ki son to pe a kumsang vaihop hung lut ding khu imit la so ke yo hin hiti a chun rapture lo ding a sei to ke hlana hin kumsang vaihop millennium kiti pa hi ta lo ding a hi ti ta san polong tam ta ta je in le igamuwa mi tam ta bang tu sei jong ta je in hiti ho la kona ekiven thim then dingowa bible a it bang lom di chi thu manga ta san na ho ham ti hi i sei chi masa ta di diu kanomen kana promise bangin Rapture 1 Rapture Part-1 ti chu description linga omintin tunia echi video anave ho chun Rapture 1 ti linga na kisem anaki koi hi na hinvet teding kanomen nave na hi le tunia episode pa hi ichi sanga kichi zo a nanaki nasu to them ding ti kinema kahin nge nom nahi wen tunia saying hi apoimo in angai dan ho iga sei khomowa hiya ko na chu ikichu dingo hin tengle top long tengle akai khom na thu them khat iga be diu zo in koilew hen amasa pena loite ho kumsang vaihom chungchang thu a ngaidan nei khat aminu chu post millennialism akitivin post iga atil hetawin post kiti akichai tengle tina him tua isayu hi pakai second coming to iti hiding ham ama ho hin rapture loading ativin post millennialism ho hin rapture ti loading tua Houbung khang ki pantan pakai leise na hongin alengam hong tung ding tan hi che alengam hi Lhagao lengam hi in chejing pe in tin chu tengle kumsang lengam chu kilut jeng ding hitia chu ai wanga phat masalanga isei chu ipiham tribulation theory is na achan mithing hung kila phonin tin hiteng le Daniel hapta umin tin iti chu hiti ozo se chu post millennialism hoin hiti ozo se chu asei manguwa jang pena kumsang vaihoma lu jeng ding Houbung hi hitel kumsang vaihop akichai tengle hilai ta sa point ta hi post millennialism ati chu kumsang akichai tengle Krista to leise na hungkum panding hiteng la chun zang pena mithi hozo se thowa a hinglai cheng se yong chu hitabanga chu Vaihopna bon chawa luna final judgment kiti Vaihopna thutop na chu ding bo hi hiteng ta la chun van tha le tha hong ki honga ton sot gam ki pan pai ding hi ti he post millennialism ho ta sandan hi ani na dingin post tribulational pre millennialism atikinovin post tribulation ti jong hetawin video masalama isei ta je ovin post tribulation itiale Daniel hapta kumsagi khu tribulation ti chun ega hom tawin tribulation post atile akichai tengle tihim paka Yesu second coming chu tribulation ti Daniel hapta kumsagi akichai tengle honglungin ten hitel chun millennium ki pan jeng ding rapture sei po ki ta lo mo jong hin nang lekin rapture iboi pi jeng hin aiwa amo hin rapture lam sei po ki ta lo hi he che ngai dan wa chun Houbung khang che indian tribulation ho zo si apal chai teng le he chun second coming hung umin tin he che second coming chu leise na Krista hung na chu hin hiya kwa na chun kumsang vaihop hong ke panintin kumsang vaihop ki chai tengle final judgment chu ding a hi amo jong hin rapture kiti mong sei po ki ta lo chu kidang na sa lo ham athum na ding in pre tribulational pre millennialism akiti kinin pre tribulation chu hetawin
kumsagi su gen theina kipat masanga Krista hungding ti ta'san ho chu pre-tribulation akitin rapture hungding ta'san ho hisi rapture hung masan tin Daniel hapta hung kinin tin Daniel hapta ki chai teng le second coming chu hungding ahi ti chu hilayan pre-millennialism iti aile millennium kipat masanga Krista hungding ahi ti ta'san na chu hi hisi ta chu hi phat masalanga pre-tribulation rapture theory iga sewa kona asut zopna tunia ise pre-tribulational pre-millennialism ho chun Krista hung masantin amitheng te puya hiteng le chun Daniel hapta omentin Daniel hapta kumsagi ki chai teng le Krista chole se na hung kum hlanten Krista chun kumsang vaihom mintin hi kumsang vaihop chai teng le bo chun final judgment ding ahi ti chu program Bible kona ta sandan thang pi mi ta pre-tribulation anata asan ho loi le gol te ho zo siong chu hi chi nakinga naw lom ta ahi ain la nangin hilangat millennial chungchanga ipi na ngaidan nei hambang chu ka hepoi ain la pre-tribulation rapture theory kinga anani ho chun atam zohin pre-millennialism millennium ke pat masanga Krista hungding ahi kumsang vaihom dinga chu hungkum thading hi ti ta san na pa hi aki copy so kejwin ahi tu na li na dingin tunia millennium kumsang vaihop thu iga seilo now chu apoi mo pen chu hitilaya tua hin seding ho hi ahi ji ahi gun ta jeng na nga jin lang tuai seding ho hi a millennial ai lo wa le a millennialism millennial kiti thu chenga chun abullama a ga koile chun a millennial ai lo wa le a millennialism eti ai le hi chun millennial umpoi ti na hang ai lo wa le millennial hi aki chai tai ai lo wa le ahung hlung ding umpoi ti ta san ho hi ben ai lo wa le millennium ta san lo ho ko na ki sei na hi ai le amo hin ipi ata san etam millennial chu umpoi abeitai aki chai mo mong ta eti jengo ha ole millennium chu itilanga amo hin explain abol vem ama sape na millennium chungchang thu a Bible la kisun ho ama hon aki sei che naw hi ga ngai phot lew hen thupon bungsom ni eve na le satan chu kumsang khana ding ki henin chu teng le ami te chun pakai to kumsang vai ho move atin ai la ama ho hin kumsang vai hop kiti a sang khat kiti hi numerical mai athua sang khat ti bo ahin atta ta sang khat ti a umpoi atta sang khat leise na akum sima sang khat a hlungding a hi lo a hi ati we chu tiang le kumsang kiti jong he amo hin symbolic mai spiritual interpretation of it ding a hin literal ta zenga a hi na bang ta zenga hung hlungding le zop dinga la lo ding a hi ati win a hi le satan hen hila satan kumsang ki hen nong sang khat ati hi kumsang khat ki hen ding kiti jong he paka Jesu Krista leise na hung kumsa a pathin gam na la wa ome ati chu ati he pathin gam na la wa omin ye chun pathin gam kiti hi Krista ki pan tu pa thun na zo se le anapoma ana exema Krista hin khotha an nei ho zo se hi pathin gam thun na chu a hi je ati win ya chun pathin gam ta banga hlungjing pe a leise na hi ki pan tu pa machal jing hi ji a hi ki pa tu na tu pa thun na zo se a chu pakai lengam chu ki phut det to jing a hi ji en hichi pakai lengam ki phuna zo si a chu satan chu he na pe a hi iti ong he na the satan ji a na hung hlung ho satan ji a chon set manga mi him a thi khawa akan na ho addiction hian lang chon set a za chom hian lang ai lowa Lhagao bu nat na za chom hi jong le hiti ho zo sila a ko na mi him chu Krista thil bol thein a ko na a hung ong thol na chu satan he na pe jiang a hi ti in amo hin
Ngaidan asimovin hi ai le kumsang vaihop ki THUHIL hoya ko na ki pana hoya ki chai ditam amo naga se kitna ba chun Christian leise na pathin gam hung tungin heje pathin gam hung tun do sa chu Pentecost ni a Lhagao mangin Houbung sol cha ho mangin hung peng do tan heje Houbung hung pen do apa na chun LEIA pathin gam chu establish elwale de che in akitung do ta heje mu theya leng gam hilovin Lhagao gama leng gam hi chu kumsang khat ong chu Lhagao lam thu sei na hi ti chu na hibang bang chun pathin leng gam jong chu mu theya kumsang khat dani David lalto na atowa Vaihopna ding THUHIL Lhagao gama Houbung mga Lhagao Tahsan mga Krista lenggam say na hi yatong Krista lenggam kitun na jo se hi pathin lenggam hi ta je in physical ta jeng le literal ta jenga leise na pathin lenggam kumsang lenggam hunglung ki ding ompoi ati we ahile tu phana chon sit ho hila Bible iga avena ile satan chu kumsang khat ki hen ta je in wa noi mi ho koi macha chon sit na manga ai lewale sit na manga athep thla lo na dingin ati chu thupon bung som ni chang thum chang di chang a sima hile ya chun dunia na ha sat na ai lewale gan cha ho gunei kiti ho kido kigal ti ho zo se he abon cha satan pa na to hin ti hesu kevin ai le paka in ei thute mu thupon bung som ni ve na hi le hi che kumsang ba teng satan aki hen ta ji achum kisu na namo mo ta loading ati he hi chi chu isai them ga bung som le bung khatlam isima hi le now se nong chun gul si ho tong ke chem khom chen gul se ko dong in so ovin tin su na na ta loading tabang ma chun bong to sakei yong chu hung thla khom in tin thla khom jeng ilo chang pol hin ne khom ding o hi aye chu gan cha la gan chang ki su na ta loading zia chu eden hon banga chu thisan so na mong mong lova chu gan cha hin mi hi win koi ma cha ki su na ta loading hitia chu izem ti le sa ne adi ta lo mai the ahin la thingna louna vegetarian keu se ong hi mai the ti na hi hitawanga sa dong ki do ta loading ai hon langui la sa jiu ho ko mi hem le sa ki don ki ta loading iti jiu ko Christmas teng la ai lawal kum tha teng le nu le pa pi le pu ten kum upalam hon khong in khenova ni tha lam thim vo sa hong ki hona si zo po hong ki cho dup lai ta teng le leng khom ina nunga go sang ki to peji ta lo na ai wa upa nu pi te si wa chun langui la asa wa he che thu pi pen ta wa chu zona ga jubilee da hong gin teng le hi chi aden tha chu ki lu tan tin thi san za la aden tha hong ki hong chu he a chun sa to mi him ki do ki ta pon ti ho isa jiu chu hi chu ku ipham kumsang Vaihomna se na hi ale twanga ipu ipa te wa ko na inakine pi kumsang Vaihom leise na hung hlung ding chu ama ho hin a hlung tai ati we hilanga sa ki do ta loading aga ati hong hi sakei to bongchal sakhom ding changpol ane khom ding aga ati ho jong khu ama hon aga se kin wa hi le pakai leise na Lhagawa hung kuma Lhagao Houbung hung phu pha na hem sakei kiti chun juda vet sa na hen atewin he chi juda vet sa na hin Israel vet sa na jong hin sakei he he chun bong kiti hin jem sidang nam dang te vet sa na hin changpol hin ne khom kiti hin kipa na thu phajala an kong khat hin so khom na dingu Houbung khat na hung loi khom dingu Lhagao khat noya umbrella ai lawal ke pol khom noya hung thla khom dingu se na hi ya bo cha literal hello spiritual ta jenga interpret abol kin hi he chu loi le golte tunia lineal theory Ngaidan kichu na za chom hin sei do na ji pen ta chu a ji chu kumsang lenggam a hung hlung ding ta poi
akipan ahi tai hi chi ako na set na to phat na chi khom in tin Krista ke pan tu pa hin lei sian hin lo so ke yin tin wa noi pum pi pathin lengam ke pan tu phazala hung changin tin hi teng le chun ton sot lengam thu pi tan na kilu nin tem ton sot lengam hung hlung ding hi chi ta chu hi Bible in paka Jesu Christain a sei ju te henga pakai tau iti wa sei ju hi wa na ka pau pathin na min ki za hen nagam hung hlung hen và na lung chan kim bangin le jong lung chan kim ati tawe hi je taw na khu lấy se na pathen lengam tun din na dinga taw na hi je in I taw jing to ke thona pakai lengam chu le se na hi hlung jing sa hi tai ati we ai le chon set na to phat na chi ko pa hi I ti se ding hi tam chon set be de lo hi la ai la amon asil chet na wa chum Matthew bung som le bung thum thua thulem ki sei na a pakai Jesuin chang ta chang thlem a sei kho he ju mu chi the pa chun mu chi pa ta chu the in a I mut ka in met ma pa a chi in mu chi phalo aga the ta a jinga a thlem to ata hung ke khom ta in a in la so te chun bo do govin anei pan a phal pon phat ke chai ni te nga ding in ko jovin a khom ni teng le hi tieng le chun chang thlem ho zo se cha la khom ma sa hin tin me ya ke go wa min tin tieng le ata ho chu la khom mi ding a hi ti a sei khu he chilai Bible chang mang cha kun millennial akipan tai hong hlung ding ta poi ti ta san ho chun lei se na hi ta bang ma chun Krista a chang ta ho to Krista ta san lo chang thlem ho chu chi khom jing ding o hin he chun rapture poi ai lo vai le atuma a then chom te la ading poi ta chi khoma pakai lengam chuk chal to che a pakai lengam chun ki chai ti anei ta lo ding khang to che ding hi ti Bible a sei dung zu ya ko atiu hi khang to che in tin hi ti chun a phat ki chai na teng le a phalo cheng se ho chu me di la pai lu ding thu pi tan hin tin a pha cheng se thu pi tan na pal sangin van Gama ton so gam lu ding o hi ti ta san na a ma hi yezun loite ho phal nung lang hi ta ji in tunia I tho iga se do lo na pen ta chu ikiven them thene ding wa hi yezun mit sin zenga hoi lang min ei kai zenga che jeng ding hi lo hin I bon chawin Bible sim thei ta win I keu thei ta win yezun Bible ke vu hi ti win Houbung benara tui lovin Houbung mina tui lovin amin cho anok na ki kai ta hen apathin thu to ache dan asunga thil ki bol dan chu kitu hi em ti ivit ding hi tunia ken kan sei ho jong hi Bible a kitu Bible to kimunam ti chu I khol ngai na lai hi hitai Bible a lo hi na la ya le ke jong ni ta san lo the na lai hi hezon Bible a kona kichu a biblical doctrine a kona kivit phat arung tan a hezon kichu na THUHIL za chom hung po na abang chu nop na lai hi a hi chu Lhagao thu sei na hi hilai wang chu symbolic te ka thu a ki sei hi ti mai jenga Bible explain bol go hi atama tam jeng hi loi ho khat jongin tui si kiti pakai Jesun tui le Lhagawa na pen ding hi ati jong khu tui kiti khu symbolic hi te ka thua bo ase hin nu oi sunga tuya kizil na pa se na hi aga ati chu na ta san dam nangin nu oi sunga kizil na chu tui hian lang le pakai Jesu Christian tuya na pen hi ati lo hil di Yesun hoilai symbolic hiya hoilai literal ta apom ding ham hoilai prophetic apom ding ham hoilai the future hiya hoilai the present hiya hoilai the past tam ti ho hi het thim thine ding hi koi ma chadang hi lo pakai Lhagawa ko na bo ma hi Yesun pakai Jesuin thuta Lhagao hunglun teng le Lhagao chun thuta lampia na puilu dingo
thuta hetna na puilu dingu hi atihin hezun loite ho kangi nom na pen tau chu mithim ho azil sango yong tu dong hi ti ve ain la min azil sang le athip na ji achun mo ta asan jeng ding hilovin ahil chet naw man na chu bible to akisu to dan di nam ako di nam azot na lampi di nam ahung ki pat na foundation di nam ti ho hi nang leken bible mangcha ibit them theina dinga tuni bible zo ove in ikichu naw iche naw thong pi hi ikivit to u angai kapoi ka gel kho zia tunia millennial thu to kisaya rapture ta asan lo ho to millennial dan pom dan za chum iga aseina wa ko na hin het be na le kichu be na alwa hi le pathin thu a machana inei the diu ka kine min anave ho zo sehenga lung thim ta jengin ke pa thu ka hin seyen pathinin phatheina bo hen lang pathin thugil ta he them the ding le su to them the ding in Lhagao ko na chi na ana thuma pathinin na pe te ding in ka taw na to ka thum na hi hen lang ikimu to kit masang sewa devin paka Yesu Krista minin na bon savin chibai kain bo kit na he